n'amakuru arimo aravuga mu bitangazamakuru byinshi cyane cyane imyidagaduro nuko Burikano mwitendere wamenyekanye nka Burikano yatawe muri yombi. Ubwo ni wawundi ujya uvuga ngo jejejejejeje akavuga imisuwajeje n'imiuncence mwitendere Abdulkarim wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Burikano yatawe muri yombi akurikiranweho gufungirana umuntu bitemewe n'amategeko. Kuwa 20 Nyakanga 2025 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Burikano akurikiranweho gufungirana abakobwa bari bagiye kumureba iwe mu rugo kugira ngo abafashe kujya bakora ibiganiro bitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru igihe yamenye ni uko uyu musore yasabye umwe muri abo bakobwa ko yamusanga mu cyumba bakaganira uko yazamufasha. Uwo mukobwa arabyanga. Burikano yahise arakara afata icyemezo cyo kubafungirana mu nzu, asaba ko kugira ngo basohoke babanza kumwishyura amafaranga yari yabatanzeho, yaba itike na fanta yari yabaguriye. Bitewe nuko batari bafite ayo mafaranga bamuhaye ayo bari bafite, undi arabyanga ndetse arigendera. Abandi babonye ko bafungiranwe biyambaza polisi irabafungurira ndetse Burikano ahita atabwa muri yombi. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitseri yahamije igihe ko iki cyaha cyabereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Murama, mu mudugudu wa Binunga aho Burikano atuye. Ni mu gihe uwatawe muri yombi we afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kinyinya, mu gihe dosiye ye yatangiye gukurikiranwaho kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'amategeko. Iki cyaha Burikano akurikiranweho gihanwa n'ingingo y'151 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uwahamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Mu butumwa bwe Dr Murangira Bitseri yavuze ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwibutsa abaturarwanda ko itazihanganira uwo ari we wese ushaka gufatirana umuntu mu ntege nke ze kugira ngo agire ibyo amutegeka cyangwa amuryoza. Yongeyeho ati RIB iributsa abantu kwirinda icyaha nk'iki kuko ari ibikorwa bihanwa n'amategeko kandi ubikoze wese azafatwa agashyikirizwa ubutabera. Manishimwe Samuel, Nyavu TV, I love you.